gura mwana abarara banje bose bimusanze mujye mujya kwa Dex abaye filime n'ukuri afite projet nyinshi muri uyu mwaka umurwaneho abasabye imbabazi si inshuti yanyu. Okay, ni inshuti yanjye nimba atari n'inshuti yanyu bwayisaba inshuti yanyu. Uturuka hehe? Uturuka mu mazi magari. Uri kumva ukuntu badusobanuriye? Tugendane gake gake bucece. Ejo muhansi uramubona ikirere kiri guhinduka. Uyu musaza mumwibuke muri filime bita Blood Diamond. Mwibuke muri filime bita Fast and Furious zose. Mwibuke muri Kingsman. Filime yakinnye tu. Hakuno tangaza amakuru bari kuvuga ukuntu Flash mwari bonye izina rya filime taza kugira umuntu uzayibaraguza ngo kandi gaheza ngo sije ngo naona dutangire mu mujyi bita Anneville South Carolina ni muri Carolina ya Majepfo. Gone. Nei bimeze bite? Yeah, good. So uyu munsi natekereje ibintu bizima urumva? Akuno Yesu avuga ati reka nje kwihayira utuboganze nitekera agasosi gake gake mucuce mu gace n'iki byose kugera nari kikirere kimeze nabi wewe wa mwana ntago wakabaye hano nzi nari nkeneye ibyo kurya ko ntigeze nkubona na kera kuva mama wawe yapfa bari kuvuga ngo dusohoke muri uyu mujyi urumva kuhagiye kuba amahano ikirere kimeze nabi tukagenda umwana yarabyanze yigarukira mu nzu ngo ibiza biraje bakubaka mu manegeka n'abado leta iri kwimura abantu babyita umuve mu mujyi agiye kuza isata rivanze n'amazi menshi avuye mu nyanja anabarara bakaza kwiyongera ewa n'ubundi tekereza muri gukora ibiki mwabaginga mwe muvemo aho ngaho ntabwo muzi ko muri ayo mazi habamo inzoka Dasi yari ari kuturebera ubundi se bwo yaba ari kubarebera iyo nzoka ije kukurya yabikora iki n'abaginga mwe muzi ngo ninde uri kunywa imiti yo kwa muganga mbabwire ngo ninde tuvaho nanone kandi hano hari umumama wifitiye akabusheri hano amezi 9 ko iki n'iki curubaru bosi yashakaga ko nkora indi rawundi mbere y'uko mva mu kazi k'uyu munsi tekereza ngo ninde uri gukora overtime Erika Reza rimo inyuma Bob utware witonze ntaribi umugore hano aratwite n'umumama n'iki byose namwe murashona ngo wagwane kwereka hakuno tuba tukubona hakuno nta muntu ndabibwira Mom, it's embarrassing. Mama, birasebetse wa. Bisebetse kuri wowe gusa ni. Icyo kigoryi kiba gikwiriye gusiga sheri wacu atwita inda y'imvutsi. A professional poker player? Ngajya gukina poker ngahinduka umukinnyi mpuzamahanga ukina poker. And DJ. Aje kuba no DJ mama. DJ Dex yateye umukobwa indano. Mama yagiye no kuba DJ. 1,000 miles to his town. Kiriya kigoryi cyaragushutse ngo uve Kigali uje kuba Musanze. I knew it. Nari mbizi cyanya kupfa. I knew it the moment I laid eyes on that. Kuva nakibona je nahise mbibona. Nahise menya kiriya nyana yimbwa nta keza ka Dex. Amazi ashobora kuzamuka. Re filime witonze. Gace bucece mu Bermuda is bolting north to get away from this storm. Ibaze ko buri mafi yose ari muri Bermuda yatangiye kwimuka kubera yuko buri amafi afite ukuna sensing yo hagiye kuba ikintu kibe mu mazi nkuko inyoni zisensing yo hagiye kuba ibyago hejuru y'ubutaka. Buriya ni barano habaye ibyago inyoni zimuka mbere zikavamo zikabacika. Nimba amafi yo muri Bermuda ari kwimuka bivuze ngo araza kuza umuhengeri cyangwa se isata ry'amazi rihambaye. Ahubwo ikibazo ko ribi kuza ryirukanga to. Dore kiraro ukuntu ugeze. Abantu bose bababwiye. Too many of them seem to be coming in with a storm. Abenshi nabibabwiye ariko ntago biteguye ku ibyuyu umuyaga by'istorm. Hakuno to. Yeah. Chiko. If they ever considered creating a category 6? Nimba bari kuvuga ko umuhengeri uri mu cyiciro cya 6. This would be it. Shaba ari ibyo ngibyo umugabo ari kaza. Bisa nkaho uyu muhengeri uciye kuzana nk'inyamazi nkanyakuri bamwita Jamo Hansu. Cyamamare cyawo ni umukapu. You okay? Umeze neza? Chiko. Nyine. What's up? Well, calling to make sure you have some way of living. Ngo menye neza niba ashatse uburyo uva muri uyu mujyi. Wapi? Nta mpamvu ugenda gumana. Bavuze ngo umuhengeri ugiye kuza ushobora kuza uri mu cyiciro cya 5. Icyo nzi cyo ushobora kurengera umujyi wa Anneville. Bishatse kuvuga iyo nzu wumva kurimo ndende bishobora kurangira igiye hasi mu mazi. Ukaza kwisanga amazi ari mu cyumba uryamyemo.
Tumva je biraba bishimishije kana gafite depression kapfushije umubyeyi. Said it yourself. Could or might. Niwe wabyivugiye ngo bishobora ariko ntago mubizi neza. It's what they always say, and then everything turns out to be completely fine. Rero nkuko bajya bivuga hari ibintu birangira bibaye neza. Safe. Kuba ndi mu nzu ugenda bafite umutekano. Kana nakuno. You know you're really sick of this parenting. Iyo bigeze ku bintu byo kuba umubyeyi ntago bishoboye. Ndabizi. Nese wagira ngo ubwire gute ko ntabimenyereye. Zabohereza mu kigo cy'imfubyi. Nanjye turi kuva muri ubu. Reka reka. Ibi ni ikirere kiraho gisanzwe hano. Ni umuyaga n'imvura. Bano bajinga bo mwiteganyagiye muri meteo hariya. Baba yibaraguza ntago wamenye ko wagwane baba babesha ubwo. Katwiyumvire n'imiziki tuve muri ibyo bintu. Hakuno umugabo yishyiraho imiziki. Urebe. Hari ukuntu umuntu ubundi nakanga kumva kavuga utoke byihorera umpe. Hari uwaje kwirebera filime yaje turacano usanga ahandi bari kuvuga ibintu by'isata rigiye gutera yita streaminga kwa kuntu ureba ibintu kuri telefone ugahita ubyohereza kuri televiziyo. Hakuno to tangiye kureba akavideo yari ari kumwe na mama wiwe byari kera Dakota. Ebe igarukire hakuno aya madirishya aramutse amenetse ibyo birahure ni bya birahure bikomeye nijya byizitariye ku giti cyawe kwereka hakuno umwana hariya hantu ni ikibazo ariko ndi kubona bisa nkaho bigoranye ariko Samu yatwishyuye noneho cyane yatwishyuye we turashonje wowe turumbutse he umugabo rero izo ni inyama byose birakureba soza anafata abana be nabi du fata mujye kurya imigati mwese murya inyama mwaririmbyiho menya ari mukasa atari nyina we ubundi urabiwe ko kuza hano muri iyi basement mutabyemewe. Zamura agatafari ka hejuru wacyana bari hano sinzi ibyo mwumvishije kureka hano hari ikibazo tuvuganye nawe ho gatoya Dr. bisa nkaho ibyo uri kuvuga atari white shark ahubwo ari bull shark cyane. Izo shaka zimeze nk'ari impyisi zo mu mazi zo mu nyanja zisa nkaho ziba zigendera mu mazi yuzuyemo umunyu kandi none ikirenze ibyo zifite powerful bite force kwa kuntu uruma ikintu nyine imbaraga zirumisha bite force niko babyita se ko muri gukabya manje urakoze ki yemwe hari umuntu urimo handora gore ajano ngombe bafunze garuka mu modoka nanje ndaguhagayikiye connection zivaho ebe gore nimba ari umwana uteye imigeni nimba ari igise nimba ari iki sinzi aratwite Dex yamuteye indaramwe yakanaho hakuno tayari igihe kirageze do kindi cyabaye umuyaga waje ni mwinshi do niba bahisemo kuguma ahantu hamwe byibura leta iravuga ngo mugume mu nzu n'imbuto ahisemo kwimuka ugume mu nda do hakuno umuyaga uragenda ugaterura amazi y'inyanja ku buryo nyine amazi azamuka ari menshi dore amazi y'inyanja waramena ibikuta byose amazi akata yerekeza mu mujyi menshi byakomeye ngo iki hari igiti cyahanutse hariya kigwa mu muhanda n'ubundi n'ugenda ntabwo ukirenga kandi uyu mugore ashaka gusohoka mu mujyi umugabo we byibura nambe nawe ari mu ikamyo nini iremereye bonga igiti hakuno biranga imodoka ifatwa marayikaraga biranga kandagiye ikamyo byibura warabizi ko yayinyuramo atwaye ikamyo ikomeye iremereye mazi yo mu nyanja byimba ikamyo arayisunika sinzi amazi uburyo mwinjirana sinzi kandi amazi ntabwo ari guhagarara kumeneka amazi inyanja yagiye iribiridu Mr. Olson iki Billy kivugishwa ngo ni ikirere kiraho gusa ngiteganyagiye bamubeshya amazi aramukoma dore ka kamodoka k'uyu nguyu ka gaceri kiwe k'umuryango umwe amazi ari kugatembana
amazi ari kugatemba n'amazi jakuno arebesha mu giti habuze rimwe ritanga bikora ishami ry'igiti do ryaragiye rikwepinda cyakoze imana n'umukozi w'umuhanga do ryaragiye rikwepinda reba ahantu rimufatiye hagati ishami rimwe rica hirya irindi hino tekereza amazi ashwanyaguza ikamyo nk'iyi ubwire ngo uri kugenda mu gaceri k'ubururu k'umuryango umwe umujyana bari mu bwato nimba babukuye nimba bari babibaze gute hakuno ari kwigendera no mu bwato bari poze ubusa uyu yishugunya hano mu mazi ajya gutabara yishugunya mu mazi umugabo ajya gutabara wa mugore okay ntusigane wa mugabo reka mbanze nshaka ikintu ntema iki giti ndaje mwana ndaje muza kubuja niyo byaba ari ibyago kajumbu wari uzanye katageza no biranga ibabaye iki sinzi Jimmy aramubura Jimmy ubusa Jimmy mituni we chakarabote Jimmy we Jimmy yagarutse nakabaka afite Jimmy bigenza bita mwana harimo shaka ifi ziryanya maze bwiki harimo shaka ugasani ebe akuno uyu ko yagapfunguye no ko yagapfunguye shaka iti mwanjama iti mwanjama oga mwanoga taragenda shaka na wiramufata shaka iramutsindira shaka tutu dangerous currents. In addition, there are also reports that the I-17 is flooded. ndetse hari na raporo zivuga ko muri I-17 karitsiye hamaze kuba umwuzure kandi ukabije imijyi myinshi muri iki gihugu yamaze kurengerwa aha hakabaye hari imihanda yuzuyemo amazi reba izi kamera mwana zishutinga poni neza cyane poni nimba ari ibiki ibintu bya curuba rwumirwa iki kigoryi irimo mbibutsa iyo shedeo DJ Dex je mumwandikira batemo wagwani muribe ngo ni ibiki okay ngwino hano What? iki hano hari babana bari hano mu nzu ari kureba kira babonye shaka cyo gupfungura imodoka shaka imufata akaboko arutsa akaboko yagacite yataka n'umugore aba bose bari kureba abana bari kureba hey hakuno barasakuza bitanga iki iramukurura imana itera amapfa nitanga n'amahahiro muzena we garutsa akaboko baragaci shizeho ibiziki hano shaka iramukurura ngire ibi bivuze ko tugiye kujya kuba mu kigo cy'imfubyi n'igice cyari cyasigaye shaka na kiragitwara bivuze ngo amazi yaje harimo na shaka nyinshi ubundi hakuno mwibuka hari umugore wibereyemo hakuno witwitinda yimvutse hakuno yasakuje mwamfashije mwokabyara mwamfashije amagara nde leta ko yari yabibabwiye kuva kare ngo mugende haguma ruseke naho imirizi iramera mwamfashije ariko ndugufasha nafatiwe muri iyi modoka amazi ari kuzamuka ndiguhamagara ariko ntagihe nsigaranye kora wakora icyo ari wowe Imana ishimwe araza agendera kuki shurira hakuno akwica shaka namwe ubwo turi kugendana murambwira ngo ni ibiki shano
yaranyereye agwa mu mazi. Garutse hejuru y'imodoka hano sinzi rebe. Naho shaka ica ku ruhande do. Ye katisa simwe noneho. Yehehe jugunya hakuno. Sana ashobora gutinda muri aya mazi nawe shaka zikamwumva. Okay. Yarira muri ibi bihe. Ibyo bwabyo ni ikindi kibazo. Kandi twerutse kare tubona kana gatera imikeri ngo yagombaga kuja kwa muganga akaba ari wabyarira uyamugejeje mu nda. That's Dakota's house. Iyi ni yanzu yo kwa Dakota. And that's... Ariya na yandi mazi agiye kongera kwimena. It's Nellie. What's Nellie? Iyi ni nari ni ibiki? Nellie is the pregnant great white we've been tracking for the last 3 years. Nari nifi itwite tumaze imyaka isaga 3 turi gukurikirana. Zirimo abakugenda hano. Yesu Kristo. Kirano basanze umuhanda wuzuye. Umuhanda wuzuriwe. Koni Ebe aze gufunga umuryango. Shinda womboka. Nitse. Shaka yarabinjiranye. Cyasunitse urugi cinjira mu nzu. Arayibona shaka. Kiyo. Piyara kugenda. Yaratabaye. Are you here alone? Uba hano wenyine? Yeah. Yego. Where are your parents? Ababyeyi bawe bari heza. A long time ago, and Bapfuye kera. Papa wanje yapfuye kera. my mom a few months back. Mama we hashize amezi make nawe apfuye. Sorry. Babarire. Wihangane mu magambo make. Rakoze. So what do we do? What's up? Turakora iki rero dufite uwe mupangu? You're asking me? Nicyo uri kubaza? New York. I don't know. Cyeguruka New York. Think about floods there. Sinzi ibintu by'imihengeri n'iyi miyaga n'imyuzure wapi. Zabimenya uri Rwanda. Tugume hakuno. You're safe. Hano byibura hari umutekano. Tangiye kumanura n'iby'amanura andikaho ngo help. Cyangwa se mudufashe. Bivuze ngo nihacaho n'indege cyangwa jugujugu cyangwa iki. Iraza kubona ko durishaka. Kandi akanya kari kuko sinishwanyaguri kumwuzura uruzi uradufata. Alright, so Sawa. how do we do it? How do we find out? Turabimenya gute rero turabibwirwa n'iki? I need you to go down there. Nkeneye kujamo hano hasi urumva? I need you to see how big my opening is. Ukareba ngo hafungutse bingana iki. Fasha ibiringiti. Shirano 3 2 1 uyajema murebere. Iyajema murebere. Oh God. Mananje. Something wrong? Does it look bad? Hari ikibazo cyari uri kona bimeze nawe? I'm not really sure. I don't. Ntago business. I mean, I see something inside there. Hari ikintu ndi kubona nyine n'iki. I think that's like. Ganga gusereka. Hakuna nabo network barayibura. Nabo barayibura network vaho. Which means the quarter is probably cut off too. We might be the only help coming. Nitwe bufasha bwonyine abantu bari hari abategereje rero. Ibyo mwe mubizi Dakota ivuyeho. Network ya Dakota ivuyeho. Are you sure this is safe? Urabizi neza ko iki kintu nitukigenda bo tura dufite umutekano. The I-17 in Azoria. Tujya hese twebwe ubwo nyine turajyana. Okay. Anfield. Umukinnyi mayiri jana. Let's move. 12. None bimeze nko muri cya gishanga. I'll be alright. Genda aza kumera neza ntaribi. Aza kumera neza. Ron, Hakuno. Max going down to the basement. Orson atajege yifuza ko tuja muri basement hasi. Usara cyane shaka zabure byiza. Mr. Olson ain't with us anymore now, is he? Nta ugihari hari uri kubona. Oya. None se kandi byiza cyane. Rero. Fuck man. Yeah, abakira Orson avayo do. Bari kumuvuga Orson avayo. Out there? Yeah, it's from those guys earlier. Baby. You said Welcome. saw a boat out there? Wavuze ngo wabonye ubwato ari hanze. Earlier. The ones that. Bwaba abagabo kare baje nyine. But I mean, it's far. Ariko nyine buri kure pe. Still stay here for a bit, can't we?
Everything's gonna twaguma hano tugume but hano eventually. ibintu byose mu kanya biraba byarengewe none iki So what do we do? turakora iki hakuno yari kugise uyu yari kugise bimeze nabi kiri kumurya Once said something about how vibrations. hari ibintu onkere wanjye yajyaga ambwira ngo bya vibration za hakuno arabanza reba utuntu tw'ibinini hano sinzi shyira hakuno hey kureba hasigayemo akanini kamwe adafaka bisobanura iki harya ngo gakizwe sicyo bivuga hakuno kaje afata ibintu hano nkunda mu ishashe mu kavera fata itoroshi ririmo amabuye yanzogera gutyo ni umuhanga yampara knows what the fuck he's talking about. kumbe hakuno hari ugiye ngo kujya kuzana akato do mama wanyu urasheri byagenze bite yabashije kurokoka do uyu yari mukase harya ubwo ni mukase cyangwa isenyina ugiye gushaka ubufasha ariko Don't you sass me, Ray. wacana ntumenye je banyita Leon That's what I said, man. nanjye nibyo vuze Well, right now you gotta do the same for me. nari ngiye kujya gushaka ubufasha Loni Get out nanjye there. mujye kunshakira ubufasha There, man, give me some help. I got like a goddamn nub here. ntabwo ndi bukomeze kuguma hano mujye kunshakira ubufasha You're in the water. hesi hariya hanze mu mazi Meanwhile, there's at least 3 bull sharks swimming around. ese urabizi ko muri ariya mazi harimo bullsharks 3 twabonye Got killed. aho umugore wawe yiciwe ari nazo zamwishe twe tujya Folks like, okay? They don't eat kids, man. They don't urabizi ariko shaka ntabwo zirya abana ntabwo zibakunda ikigabane ariko ni igitindi taste or smell or something. It's science. ni siyansi bivuga ntabwo shaka zijya zirya abana Dogs don't eat their own turds. nk'uko imbwa zitajya zirya abana Tom bazo Johnny Walker's dog. uyu ni umutungo wa leta zunze ubumwe za amerika bishyuye do Foster stipend. bisa nkaho ari amafaranga y'ikigo cy'imfubyi bishyuraga icya5 cya buri kwezi $100. ahantu bagombaga kuturera icya5 cya buri kwezi cy'amadolari iki uyu mugabo bamwishyuraga kugira ngo aturere I'm gonna take care of us. cicicyo barebye ikiguryo no You won't. You listen. I still got one good arm left, and don't think I won't use it. Right? I'm not cyenda cyafite akandi kaboko ntundebe gutyo ngutekereze ko ntagakoresha nunyegera naguhemukira telling you. ako kaboko ujya gutera ikiguryo we cyana we yeso shaki timwambara tayari shaki timwambara ni filime yose abantu birwa muvuga ngo nese ngo tuba twabonye igice kimwe ngo ntitubona bibiri sinzi ibintu mwamubona mushakira filime aho zitari ujye muvugisha DJ Dex nayo birangara ugutindamo hano sasa umwana atarajya kure dore ngo umusumari uramufata kumbe shaka hakuno hakuno turakivanamo ikirenge do rebe kivanamo ikirenge shaka sinzi undi hano duheruka hari igitsindiye ka kavera yohereje dore shaka do dore shaka kazamwa ndacicara rimwe sinzi se niki kiri kuja mbere biramucanga ziramwinjiranye icyarimwe shaka zakaje kiza gutyo shaka yarazicitse arinda agera ku bwato zazindi ebyiri zihunze kiriya gishaka kinini agera ku kato ka kato kaba bandi bari baje gutabara bwa mbere
yakagezemo. Ibyo byonyine umwuzure uri mu mujyi nawe ubwawe urica. Abe muri Sandy Beach, abe Annville, abe Whitford, hose nta na hamwe wabasha kubona ubutabazi. Why did you decide to study sharks? Ese ubundi kuki wafashe umwanya wo kwiga kuri ariya mafi azashaka? Fast, Zirirukanka, powerful, zifite imbaraga, and extremely territorial. Ni za nyamaswa zikavuga ati uyu mugezi iki gice guhova kugera nta hacu nta yindi nyamaswa izahigiramo bari ngona bari zashaka bari iki. One day, umunsi umwe rero I was looking for crayfish in the river nari ndimo gushaka ifi mu mugezi when a hippo appeared and came for me. nibwo nagiye kubona mbona imvubu iraje iza yirukanka. I heard my mother scream on the riverbank and I froze. Numvishije mama ari hakurya y'umugezi ari gusakuza ati mwana wanjye urapfuye. Nabaye nkugagaye. Just when it was about to take me, ubwo rero iyo hippopotamus cyari iyo mvubu yari igiye kumfata igiye kundya. it suddenly stopped. Yarahagaze isa nk'ikasi isubije. Being choked or something. Imeze nk'aho ari ikintu kiyinize cyangwa kiyikanze. Powerful bull sharks were. Ibwaje bull sharks ebyiri shark ebyiri zari zatatse iyo mvubu. And in that moment, ako kanya rero I saw something in the eyes of the hippopotamus nibwo nabonye ikintu mu maso y'iyo mvubu I had never seen. ntari narigeze mbona na mbere. Fear. Nabonye ubwoba mu maso y'iyo Back mvubu. to your hut and get a spear? None se warirukanse ujya mu kazu mwari mucumbitse muzana icumu ndetse n'umuriro w'amashanyarazi ushobora They don't do kuzisubiza inyuma. fear. Signal nta back up. kindi kintu zitinya. Sinyari iragarutse mwana, sinyari iragarutse. Kureba hakuno barongeye babonye sinyare. Rebe ari kugenda kuri satelite Yesu Kristo. Ukato nawe agezemo. Dore inzu ukuntu iri kumanuka to. Uyu arayibona ko inzu iri kumanuka. Arayibona ko inzu iri kumanuka kandi ari mu mumama ugiye kubyara ari kugisa ameze nabi. Kubonera fishing hook hakuno. Ibi wabikora bigakunda, ibi wabikora bigakunda. Gisa kimumere nabi no kuyobya shaka bakabona ukuntu acika. With mine, never had one. But then Birakora se ntago mbizi sinigeze there's mbigerageza. a trick. Ariko ziraza gukora wana, okay? Ufungura sangamo dynamite. Sangamo dynamite do. Yaratabaye abana bo hakuno bagufatira dynamite. Bazizengurutsa ibisasu. Shana hakuno dynamite. What was the plan again? Throw the meat Upangu ngo waru. over there, wait for the sharks to go. Nukujugunya nyine iyo nyama mo hari iri kujojoba amaraso shaka kazi kayimira bigaturikira mu nda. Up they go. Ruriya rutambi rwa dynamite amazi ntago ajya ruzima. Uko byagenda kose dynamite no mu mazi iraka. Hakuno si filime n'izindi nkayo Dexy jede wazajya batamo rwana bayizaniye gicara ndabwira atari ko kora akazi mwana tugenda ataragenda umupira ufatwa hakuno mu kintu uyu mupira nawe uramukoraho uyu mupira uraza kuwukora aba hakuno aririmbo kati ndagukumbuye kandi ubu ndi kwibaza hakuno uri kugisa merewe nabi ari kuribwa hakurya mu yindi nzu hakuno dore ahantu igitanda kigeze kizamuka do garutse hejuru sinzi yarari gusunika kandi yarari gusunika bivuze ko umwana bari mu maguru umwana yamuvanyeyo nyagasani umwana yaramubyaye ariko ni ibibazo sasa uko yakabyaye umwana namwe murabizi shaka n'uburyo zireha amaraso ari kwibona sinzi shaka ikiza ikubita igiti abari kugashya byibura bagereho Lisa ndaje arabura gato rimwe ritanga abiri arabura gato ya Lisa ndaje shaka yagarutse nta nubwo ari shaka imwe none shaka nyinshi yo gufatira ya fishing hook koko arayitamika kobwa yaratabaye nebe ko yatabara shaka irabanza kubita katira kubika gasani kubisa katira kubika sinzi eza vibration Uncle Del banza zana amashanyarazi nizere ko aya mashanyarazi ari bukuri kubita hakuno cyakazi kubitisha amashanyarazi yabi itaraza dore ya chaka ya white shaka bavugaga de yarayiteruye irayambara bayireba yayindi twite kubita mu mazi ufite umutekano umeze neza nari nakubuze nagerageje kuguhamagara biranga nari naguhangayikiye Meet your grandson. mama
hura n'umwuzukuru wawe, meet your grandson, umwuzukuru wawe w'umuhungu. Kana bunzinya ungana gutyo tayari nabo hakuno do baraje bicara mu modoka mwana umusa tugiye mu rugo aho nihese mu rugo kindi gisiga habona kiraho. Oh fuck me. Askigari we bivuze ngo agiye